Nā, kei te hui tahi etahi o te kāhui whakahaere kapahaka o Ngāti Kahungunu ki te kōmiti matua o te matatini, ko te kaupapa he whakatakoto i te mahere mo te matatini ka tū ki Kahungunu, hei te tau uruamano te kaumāwhitu. Mā te manu moata e mau ai te noke, mā te Māori moata e mau ai te matatini. He honere nui kēnei, kia Ngāti Kahungunu kia riro mā mātau te matatini e manaaki a te taurua mano te kaumāwhitu. Te whakaatu atu i o mātau whenua haumako, te whakanui i ngā kōro hitori me te hononga māre kura o tāki tunu waka ki tēnā iwi hurino i te motu. Koe nei te kāhui o Ngāti Kahungunu e whakarite ana ki te rere ki taiwhanga ke atu, ki te whakatakoto i tō rātau mahere mo te matatini, ka tū hei te tau ruamano te kaumāwhitu. Kua tohua ke tia mā rātau tauahui e pīkau, hei tā te toi hau o Ngāti Kahungunu, he tini ngā painga ka ara ake mo te hapori. Ahako, ko te whakangāhau e pāna ki te matatini, e hehe ana mātou ki te whakaarara ngā papakaunga, whakaarara anō ngā marae, ngā reo i rungi ngā marae. Ki te taha o ngā painga mo te hunga ka umai, ko te whakahau ia i nā te maha o ngā āhuatanga autaia o tēnei rohe. Ka kato mātou ki te manaaki, te pena poi, te patio ia rātou ki te kai. I tū tuatahi te matatini ki roto o Ngāti Kahungunu i te tau 1983, neke atu i te 30 tau rātau e tatari ana, kia hoki mai te pātiki ki tōna puehu. Mai atu i tau wawā kua roa a Timoti Karetu e whai ana i te kapahaka, hei tāna he tika me hoki ki tēnei rohe. Ko te pai o kone he petitara i ngā wā katoa, he nui te kai o tēnei wā, he era mea katoa. Ka tipatere mai te mā io ki ko nei ki te Hastings Sports Park mo te matatini i te tau ruamano te kaumāwhitu. Ko te paenga tū o te whakatū i te whakataetai ki ko nei, he māma ka tāia te whāwha haere ki ngā whira me ngā pāka e tū hono atu ana ki aia. Ko te matatini hei tērā tau ka tū ki o tautahi, he te Gardner, te karere.